Urmattуу Müslüman bir tuğandar, Bakara Suresi'nün 155. jana 157. ayatlarının düşündürülmesinde mınday aytılat. Biz silerdin imanınardın bekemdigin jana alsızdığın, başkalarga bildirүү üçün жүрөгүңөргө ar kanday korku salabız. Açkaçılık beremiz, mal mülküңөрдү kemitebиz, oğru jana ölüm beremiz. Dıykançılığыңардын üzürün berbey koyobуз da, bul silерге сыноо болот. O paygambar, sabırduularga sүйүнчүлө. Al sabırduulardın başına bir sınoo kelse, biz bir gana Allah Taalaga tandıkbız, jana bir gana aga kaytabız dep aytышат. Mına bularga Allah Taala'nın keşirimi jana ırайымы bolot. Mına bular eң tuura hakikat joldun üstünde. Urmattуу jamaat, bul jaşoodо adam balasının başına kelgen bardık nerse sınoo bolup esептелет. Allah Taala birine kadır var, baylık verip, başka birine oğru verip, dağı başka bir özünün jakınının canını alıp, jana başka ar türlü sınoolor menen sınayt. Bul sınoolor arkылуу Allah Taala ar bir musulmandın imanın bekemdigin, sabırduuluğun sınayt. Pende bul sınoolorдон ulam, jaratkanga karşı çığabı je, aga bolgon işenimi bekemdep, şükürçül pendelerden bolobу. Allah Taalaga tayanabı je, menin emne күнөөм бар dep, jaratkandın uluuluğuna karşı çıkıp, jaşoого kol şiltep, ümitsüzdük götüşöbü. Mınday sınoolordo şaytandın jamandığынан Allah Taalaga başka alkalı öte manilүү. Ar bir sınoodo şaytan aleyhilana, momun Müslümandı Allah Taalaga karşı çıgaruuga hareket kılat. Oşonduktan kanday abalda bolboylu, süйлөгөн sözübüzgө mani berip, jagımsız sözdөрдү süйлödөн tıyılalı. Urmattуу jamaat, Allah Taala Kur'anda çındığında kıyınçılıktan kiyin jеңилдик kelet dep uwada bergen. Demek başımızga kelgen ar türlü tүйшүктün arkasında Allah Taala'nın pendelerine berүүчү jakşılıkları var. Oşonduktan adam balası başına kelgen sınoolordo jaratkanga karşı çıkpay, sabırdu, toktoo, oluttu olup, bergen da sensin, algan da sensin. Mından da or sınoo berbegeniňe şükür dep jaratkanga tayanуусу zarıl. Urmattуу jamaat, Paygambar sallallahu aleyhi ve sellem'nin kuttуу hadisinde, momundar biri birin süyүүдө, ырайымдуулук жана меримдүүлүк көрсөтүүдө, bir мүчөсү оорuganda başka мүчөлөр да бул ооруну бөлүшкөн bir дене сыяктуу деп айткан. Демек, бул күндөр bir туугандарга жардамдашуу, моралдык жактан колдоо, дуа кылуу, жылуу, көңүл көтөргөн сөздөр айтылуучу күндөр болуп эсептелет. Биримдигибизди бекемдей турган, bir туугандыгыбызды далилдей турган күн Allah Taalaga жалынып, o jaratkан bizdi, dostorubuzdu, жалпы адамзатты кечиргениң ар түрдүү апаттардан, балелерден өзүң корго деп айтылчу күн болуп эсептелет. Урматтуу жамаат, жер титирөөдөн жабыркаган Туркия жана Сирия калкына терең көңүл айтып, кайгыларын терең бөлүшөбүз. Şehit ketkendерге ырайым, бейиштин төрүнөн орун, жабыркап жаракат алгандарга шыпа, калгандарга сабырдуулук жана бекем ыйман тилейбиз. Кыска убакыттын ичинде Allah Taala бул көйгөйлөрдөн кутулууну өз насип кылган болсун.